Kastoy man ti kunani kabsat erning. Dir man ang biyanang, imbakbakat kanin laklakay mi kanibakat ko tinagababang iti balay tawan bukod mi apagtaangan. Manipod nagdanna kami ti asawak, aging gana dan kami ti anak, kan aging gana ki asawan dagiti anak mi, agab-abang kami latta. Banag apaglidlidayan mi tadi kamot lamaadaanan iti bukod mi abalay. Rogyak man nga ruod ti agsalaysay. Erneng, agsingsingir jay landlady iti abang. Ay tamot a landlady, singir a singir. Kunamot lan itarayan mo ti abang di ti balay na. Kat kasapulan na mo't siguro Taday to'y mula ti pangalalaan na iti pagbiag na. Uray ko ba no napintas ti balay na? Saan magta nagalas? Ay di ka man nagkasta-kasta. Pag nanaudam, uyawam. Imbes nga agyaman ka, taadda na laka apagabangan dito. Uray kastoy laang day to'y abalay, nalakamot ti abang. Natibkerkit di aday to'y abalay. Tababasit pa ila dagiti anak ta ide, kat dito yun tinagabangan tayo. Ala, in kangarod alaanan ti belt bag ka, ta alam ijay ti bayad ti abang. Ay, kaano nga tamot amaadaan ta iti bukod ta abalay. Ay na, di mon arapaapon na tabakay, ta saan ta mo tabak nang? Manumot lat matmat gadan ta iti panaglaklako tangay. Umdas la amay gatang iti lamutin ta. Wan nga road. Ay, kastoy tanga talatan iti agnanayawn. Agab-abang tanga talatan aginggat inggana. Ay kitawan mabalinta awan mat kwartata. Sana balay, adan babalay dagiti duwang anak ta. Wan matkit di uray awan balay ta. Basta adda balay dagiti anak ta. Ay ayabanda tamukit di nga agnaeden ije babalay da. Nga mabainak mo't kadagiti manugang ta. Jak mo't lakayat. Ta saan ta makagunay anaymbag no makikabkabalay ta. Limitadaw ti garaw no kasta. Iso nga no santan ti agabang. Uray ta kabalan tamot abayadan ti abang ta ditaw. Mari Erning, papanam. Ay, naggapo aki jay talipapaparay. Nay, sa bali man talugan man paripatay. Agsusukat mo tilugan man. Umay ka lumuganan, tay tulog ka rin siya palayaw. Alaman nga rin paray. Sa bali man matilugan man. Na-upgrade mo't manay. Kagangay na paray. Talagang agsuswerte kay ti panagaahintay mitilutay. Ano man siguro tinalako mo na niya. Medyo pare. Ang mga ang laki di amom abayer. Iti house and lot. Talo ti palpalako na kanya house and lot. Ay, awan matamok abayar paray. Agbiro kay ti bayer, tanda porsyentom no kwa. Ay, nada mabiro kak aparay. Kumusta kayon dito nanang, tatang? Mayat lata anak kaw. Nakaumay ka mo, tanak ka. Ayan di asawa mo ngay, saan mo matakadwa? Nagdiretso iti trabaho na nanang, agdardaras ngamin. Indagas nakla dito, itawan trabaho kita. Iso analagip kayo apasyaran. Adagayam insangpot ko amasidaken groceries. Apag isaw, di ka nakapalingkay anak kaw. Daytan ti sidan tayo no madamdama. Kas kay lapimpiman dito Umay kay agnaad ngaminan ijay balay. Ay nasanay. Ta inayaw ta ayaban niyaw no kayat na. Tanusyak, manjak. Dituya kaon. Manjak mo't Dito'y kamin iti amayaw. Komportable kami mo dito Kan nairwam kami dito Tasipod kakaskasar mi iti amayaw. Dito yun tinagbalayan mi. Ngam kayat mi kumamot nga agnaid kayo iti napintas mo't basit apag naidan Di na kami pakadanagan dito anak kaw. Ayos kami laang iti inayo dito naragsak kami dito anak ko. Ay na, uray siyak manang Nilda.
Kanayon kumot nga ayabandanan ng kantatang ijibalay. Taijayan ti pag naadandang ngam di damat kayat. Mabainda siguro kadagiti manugang da, Roda. Un nga ta ngam kaasi nga rod dagiti dadakkel ta. Agab-abang dalat ta. Numabalin, jak kayat nga agnanayon ti panagab-abang da, takaasi da. Adda kumamot bukod da balay, uray basit na. Un nga rod, Aywan, kumustan kay apa-aplayan para abroad manang? Naipagnak amin ng apapeles ko, urayek la ti awag ti agency kanya. Ne, manang numaka-abroad ka ala anak to Kaya't kumutag abroad. Wen, di ka madanagan natin ko. Sapay ko mga rod ta makapanakon. Naka-abroad ang tikabsat ko lakay. Agaplayak mo ten, takayat kumutimanggad ijabalasiw taaw. Saan na masapol bakit? Adamat trabaho. Saan tamat nga grigrigat? Magatang tamat latati kayat taakanan. Tinapatag saan tangag bisin. Basta. Kaya't ko ti makitinulong kan kalakay. Isa pa nga asim tapalubusan nak. Uray duwawan upat la atawan. Agawid ak tungot laang apaman ang makaurnungak. Awan pailat anak ta, agabrod kan. Mangbukil tanto nagfurgud akon. Alan, palubusan na kung lakay. Nala, sikati makaamoro da. Basta agan anad ka akanayon iti pagilya na papanam, ha? Naimbag ka pa'y paray. Adan bukod mo abalay. Ay, inot anay patakder ko ti balay ko, pare. Nabayag mo't santo nalpas. Ada kumamot balay may. Makapaapal ka paray. Sikamot, kadno di abroad lagi jayan anak mo. Sikakit di ati makapaapal. Taad anak mo amang tulong ka na kayo. Ay na, saan kami amang namnama ka iti anak may? Ta adan bukod da pamilya. Mang tindalay ti saggabasit nga allowance mi Angam ti pamilya da, ti pangruna da. Narigat mo't puwersaan mi ida paray. Sa bagay mo't kadi Isuro nakmamait nga agahintay kasken ka paray. Iso nga rod ako na ngagsapol kay ti bayer, tay bagam kanyak. No makasapol ka, adamat porsyentom. Ti problema nga rod katawan mo't amo kabayar. Ada pa'y dua a house and latalakok. Nalakon jay maysa. Ada pa'y dua ngay palpalako da kanyak. Sige, ta tumulong nga kagbiro kiti bayar paray. Isupay ti porsyentok mo ta. Gumatang kay ti house and lot, Mari Esperanza. Anya, si Kaki Dimot, pangala ako may tigatang ko. Awan to pa'y pagload ko. Day tantulak house in latan. Ay ka, silent millionaire kan samad ka daw. Palso day tadamag. No, adam mo mabayar, ibagam kanyak, Maray. Apay, kasano nga aglako ka iti house in lot, katawa balay mo nga ilakaw mo. Agab-abang kayo laang mag. Aday palpala ako na kanyak. No, adam mo mabayar, ibagam kanya kalya. Adam mo porsintaw. Mala, ibagak tulatan no adamaw. Ahente ka magaya man parirneng. Makiaahinti aklaeng, Maray. Sige, labasan kan. Tadapay papanak. Papanam ngay. Inak agbiraw kiti bayar. Papanam erneng, nakasukat ka mag. Mapan kamay kan ni pari-patay itayan tilako na house and lot. Mapan bikitain kan picturean may. Tapno adamat may pakitak kasjay nga agdamag. Kahit di na kun umay tulungan ije palingking aglakaw. Sika pay laeng taglakaw, tanay, bisi akpay.
Ipamaysak man ti agbiro kiti bayar. Barang bumaknangak Mike. Narigat sa amot ti kasta trabaho. Narigat ti agbirok iti bayer. Nalaka, no ipamaysam. Agbiro kakit di mo't abakay. Agdamag-damag ka kadagiti amaw. Wan ano adda? Dahito gayam ti maysa. Apay ngayon, alaklaka dahito ahawsan lat. Kat daktakil mat ngam di imun akin dita taparay. Bas-basit dahil dyan ngam nangingina. Wan tanapintas ti lokasyon na. Saan amalaylayos? No kasta, malaylayos dahito abalay. Wan, ngam tagtagare. Di mo ibagbagay ti bayer amalaylayos na ito'y. Iso analaka na ito'y tawan mayat na manggatang. Nalaing mat ngamin dagiti bayer no kwa. Magda ka nagiti tattao wano karuba tila ko abalay. Damaganda no malaylayos wano saan. Ay, sayang dahito'y malaylayos gayam. Wan, kas makita may awan babalay dito'y manmano. Tawan mayat ngagbalay dito'y pare. Nailawaan sala na ipatakder na ito'y. Ta di na mo amalay layos dito'y. Sayang nga rod Ang mag-asam man, nalaka ti presyo na. Wan tay barbargindan. Nabayagan nalako na ito'y. Awan manggat gatang pare. Dahito ilang ti pimaot na ipalpalako na kanyak. Kaya, Dagitila sana makamo amalay layos nito iti makagatang. Basta awan mang ibagbaga. ewan Ang amnungay agdamag da ka iti karuba ditaw. Ket awan mabalin ano agdamagda. Talaga kasta. Kasi mat nga raw ti makagatang no bilang laeng. Ay ket problema na mat daytan Dinapatag. Ada porsyento ta pare. Ay, sa bagay mat ka di aparay. Anyat plano manang, agrenew ka ka di pa iti kontratam diti abroad? Wan roda, oray may sapay a kontrata. Sa akto agawi dun. Ay, oray siyak nga rod. Kastamot ti planok manang. Pagur-urnungan. Wan nga rod. Kurang pa iti urnong ta sorpresa ta para kadagiti dadakkel ta, roda. Ay, wan nga rod Karaman da nanang kantatang idirason no ape ang nagabrodak. Uray siyang ading. Iso ang nagpursigiak ang nagabrod. Takababain mo't iti asawak. No dumawdawa takkan kwa na iti para kadananang kantatang. Wan may mayat mo't laeng no bukod ta apagbannugan ti itulong ta kadagiti dadakkel ta. Basta agtinulong ta. Pag nayunin tanto ti daduma nga urnong ta. Tapno maipaay ta ti sorpresa ta kadagiti dadakkel ta. Wan manang. Hello, Nilda. Kumusta kayo? Naimbag man, ta nakaawag ka anak kao. Nasaya at matlata atatang. Di kampay makaawid. Mama minsan to ti panagawid mi. Inton ag for good kaming kiniroda. Ay, katuan anak kao. Aywan, di mo't ada kumpare yung ahente iti house and lot. Nasa ungamin ni nanang idikat. Awan, ni kumparik apatay. Hapay ay anak kao. Ay, kwa. Ada ngamin agpapabirok agayom ko iti house and lot. Amangan no adala ko tay kumpare yung. Ay, ada. Ibagaktukan ko na. Ala nga rod, napipya siguro no jay kumpare yung, tasig sigurado. Tay kano nalakalaang tay kabailan ti budget ti gayom ko. Wain, saan unay anangin na jila ko ti kumparay? Basta kitain nyo tay mayat atatang, takababain mo't ijay gayom ko ngagpapabirok. Wain, sige, ta kasaritak to di kumparay kanak kao. Ay, sayang.
Lalako mo tay may sa a house and lot, pare. Aya, anyat na bating ay paray. Jay malaylayos, pare. Aya, Isun aday jay ti ilako ta. Basta di tay bagbaga ang malaylayos. ay sa bagay. Gayim mo't ti anak ko jay gumatang. Awan mo't ditaw. Saan datamot ngam amaw. Kan damot di abroad. Di namat makita no bilang laang. Wen, isa di mo ibagbaga pare tapno makakwartata. Ay na, sapay ko mga raw ta, makalako ta. Asigay, taurayak man ang tiawag jay anak kaw. Ibagak nga dapay may sa house and lot. Agbiro kayo iti sabali saan ajay malaylayos, takababain mo't ijay gayim ti anak ta. Ay nasaan ay, narigat ang sapol iti may lakaw. Ilakaw mi pa hindi nabatay, tayo supay ti mapursinto may. Apay, di ka makonsensya. Gayim pa'y mo't ngarod ti anak ta jay bayer. Narigat ti mailawan. Kasla pa nagsaur mo't laang ti kasta. Tadiyo ibaga ti agpaisaw. Kasano nga ron na makalako ka no ibagam amalaylayos. Iso nga rod, ajay kumparim tinagdamaganda, tadda pa nagtalagda. Agtala ka man. Imbes na makalako kamay. Kontrabida kamay. Saan mo ta basta malayos dahil no awan to daw. Sa laag layos mo no panagtuto daw. Uray pa'y, anyalat ko na undan ngay, numailaw anda. Isa pula nyo laangan iti sabali agatangan da. Ay na, kaanon to pa ngay. Narigat tiyag sapol ko naklangarudan. Dayjaya, intila ko may. O anya, nakasarita mo nila kay mo, Roda. Imbagam tinagsaritaan ta. Wen manang. Kat, imanugot. Wen manang. Iso ka nun ti makaamo iti amin. Sige nga, Rod. Basta bilinam nga awan pangibagbagaan na. Pagparangin tayo lat na agayim ko ti gumatang iti house and lot. Tapno masorpresa dananang kantatang. Wen nga rod. Imbagak day taken ko na manang. Naimbagkin nila kay mo ta saan unay abisi. Ningamin lakay ko, super busy iti trabaho na. Taamumot nga iso ti manager iti kumpanya nga ayan na. Wen manang. Maawatan matkid din nila kay ko dayta. Ay na, kamaudyanan na. Maipaayan tamot laangan iti bukod abalay dagiti dadakkel ka. Wen nga rod. Ay na, matungpalan tinabayagan ngay nararapaap ta manang. Wen ading, sigurado ang maragsakan danaan ang kantatang iti daytoy. Siyak ti binilin ni ipagamang kita iti balay kan lo ti alako yu tatang. Adayo kano ngamin dito iti lugar ti gayam ni ipag nilda abayar. Isa siyak ti binilin da amang kita kan mangbayad iti balay kan lotay. Apay masapula kita Wana, ta binilin dakket nga rod tatang. Saan na masapol? Ipakita mlatan ti ladawan. Ada kanyak ti ladawan. May mayat no makita kiti personal tatang. Anya? Sige. Mapantay nga rod. Ta awagak ni kumparay. Adda nagdamagak akaruba ti lako abalay kan lotay tatang. Malaylayos mo't gayam ditoy. Kanayon da kanong ag-evacuate tunggal ag bagyo. Patpatsem na kita. Kung kunadalaan, tadi da kayat nga da karuba da. Saan la may sa tinang ibaga tatang? Taluda akaruba. Basta di mo ibagbaga, takno makalako tayo baraw. Ay saan Kababain ijigayim ni ipagnilda tatang. Masapol nga agbalin tayo nga honest. Ta narigat no may lawan. Kaasimay. Agsapol tayo langan iti sabalay. Alya! Kontrabida may dadya manugang mau. Law-lawan kaw na nangikuyog kan kuha na itayan tilako abalay. Imbaga nakit din kaninilda malaylayos na dyan. Imbabawi dalakit nga roday. Husto laang ti inarami jay manugang ta. Maditimang lukluko iti pada at tao lakay. Masurunak. Imbis na makakwarta na tao, awanay.
Sayang. Hindi ka man agbalin ang managing bubukod lakay. Saan ang nasaya at tikasta? Di ka agsasaor para laeng itibukod mo nga interes. Agbayad tamanen iti abang talakay, panagbabayad manen. Ay, abang manain. Apay, di na tamad pau-pau ita na nagitanak ta. Mano abulan ay. Adda siguro nang usaranda iti kwartada ah. Saan abale, taumadanin ti awid da. Agfurgud da kanon. Nasaya na no agfurgudan. Apay lang amin nga agabrod na katadamat trabaho na kita asawa na. Kaya't damot siguro ti makatulong ka dagiti manugang taa. Agrubwat ka lakay, taintay sabten daroda ken nilda iji airport. Dagasen data kano jay manugang ta. Ha? Ay, sumampat dan. Wen, alan darasem, ing agdigusen ta sumarunuak. Ay, hey, sumangpitan na kita anak ta. Hey, alang araw, mabit lang bakay. Nay, anya lugar to ayan to ayan. Apaya simardeng tayo dito ay. Adda ka di balay ti amamuyo apagdagasan tayo, anak ko. Ala, dumsaag kayon. Taintay pa'y makipangan di ta abalay. Akim balay dito ay ah. Balay ti gayem mi tatang. Alang araw to nay, mariknak mo ten tibisin ka. Ala, dumsaag kay nga ruden ah. Makipangan tayo pa'y sa tayo to agawin. Uray ta si dagan ti lugar tayo dito eh. Oh, adto iti tulbak nanang, tatang. Da kayon timang lukat iti ridaw. Ah. Day, apay ada kami ngay. Apay, awan tao di taunag aya. Alan, tulbukan yun ti balay yun, nanang. Tatang. Ha? Ha? Balay mi nga, bagbagayo mag. Di kayo man mangrabak. Wen tatang, balayo kininanang daytoy. Katamtaman lang ti kadakkel na. Ngam cute. Kan, bukod yun abalay daytoy. Saan kayon nga agabang? Ha? Ha? Ay na, agpaisaw. Ay na, asino nga'y tinanggatang. Da kami kanimanang nilda, nanang. Dahito ti may sa arason no ape ang nag-abroad kami. Sorpresa mi dahito'y kada kayo. Ay, anak mi aya. Ay, agyaman kami unay kada kayaw. Nagpulos ni namnama na itaw. Ay na, agyaman kami unay, Apo Diyos. Thank you, iti dahito'y aparabor mo kada kami, Apo. Mala, lukatan yun tapno makita yung iti unag. Ay na, kasladyak pa'y lapatsin bakit? Andan balay ta, nagpintas pa ay. Uray siyak nga rod lakay. Kasla marigata nakpay kat amakaturog. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Nagsaya at panagpuspuso na kita anak ta bakit? Nagsasaya at dang anak. Wan nga rod. Ay, naimbaglakit din ta saan ajay malaylayos abalay tinagatang da. Ha? Kun kunadalagayam agayam dati bayer. Ngam isuda mo gayam nga agkabsat. Uwin nga raw. Ay na, naimbaglakit din ta saan da nagatang na jabalay. Wan sapay ipapilit mo idi agatangan da. Makiapa ka pa'y idin. Datakuman ti malayos no kaskasano. Uwin nga rod Naimaglakit din tanalaing jay manugang ta ng kilates iti da jabalay. Wan iso nga agyaman ta ijay manugang talakay. Why? Kit madigaya matalaga tagkuskusay. Dandanita na ilaw anayin bakit.
Nalaos ti kinaragsak mi ti asawak tanatungpal tinabayagan at tinartari gagayan mi. Di mi pulos ni namnama ti kasjay ngay narami dagiti anak mi. Isa pagyamyamanan mi launay iti Diyos, tanadan kami tinasaya at nga anak. Alakastan, tugayem mo, Erning. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastimanti ko na ni Kabsat Celia. Dear manang biyanang, agpada kami na senior citizen iti asawa kat panagpasada ti pagsapulan nila kay ko. Naluknang ti panagpuspuso ti asawak tauray awan makukwartana no adda umutang wano dumawat iti kwarta kankwana ikan na adagos. Nga uray awanan mabati ayos laeng kankwana. Nga isumat ti kanayon apagungungtak. Rugyak man nga rud ti agsalaysay. Anya tinsangpet mo ama si Dadu, Meng. Daytoy, priskaw at tilapia. Kakamkamil kanaw. Nay, nagdadakkel mo dagita at tilapyan. Naimas nga ituno kan iprito adagita. Wala, makamukan na niya't pamayam amang ilutaw. Dua adadakkel a piraso na ita. Sagay sata. Nagdakkel lang ngay, kabailan tanga-tanga ibusan. Ay, kaluban tanto, ano di ta maibaws? Ay, ipaksiw ko lang ang ti Dadu malakay. Ala, makamu ka bakay. Malangarod, madamdaman ton nga ilutaw. Taag di gusakpay man tanay. Agatling, etak ka nagdaldalos ijay likod ti balay. Naimbag nga orasyo, Uncle Doming. Nay, kanyat sang-sangitam ngay may lito balay, Brenda. Uncle, umayak ang pakpakasi kada kayo. Pautangan dak kumay ti kwartayo. Tani, awan si daan mi itama lang. Ha? Nay talaang, ti pagsang-sangitam, ti kaawan ti sidaan yaw. Kasano, agwalamot ngamin dagiti anak ko no awan maidasar si daan da, Uncle. Iso pautangan dakman. Uray limagasot, wano sa nga ribo lang no iso. Sa apay na i-market kung tayo napasadaak. Awan kwarta kaon ka anakan. Agam no kayat mau, adda tilapia di tangain sangpet kao. Ala mo, di may sabukal. Sagay sa tayaw. Uray ta dadakal. Ah, andaya, Uncle. Alaman nga rod. Agyaman ako, Nay. Nay, ayan ngayon tay may sabukol at tilapia lakay. Intaray sa amot tipusan. Di mon sa pulay, taintad ko ka ni Brenda ak anakak. Anya? Agdigdigos ka ngamin itay, so adi mo nakita. Masyanak, tagsangsangit nagpakpakaasay. Umut-utang iti igatang na iti si Daenda, ngam awan kwartak. Iso nga intad ka, unjay may sa tilapia. Anya ka matun. Apay nga intab mo ngay. Imbis nga da pamigatan ta, tay paksiw ko kumadya maysa. Madi, tagim imot bakit. Sana nasaya at tikasta. No adda-agdawat, ikam. Taad adun to pa'y agrasya, ti dumtengken ka, no naparabor ka. Kanayon lakastan. Tunggal adda dumawat kan ka, iktad mo maadagosan. Agruam nagitatattao. Di da nga mi nagtrabaho, tap na maadanday ti kwarta. Babasit nga ron, may't nagitanak na. Di ka lang maasyan. Narigat mo ti panagbiag da piman. Day ta nga rod kahit. Amo da narigat ti panagbiag ngam anak da pay lang amin nga anak. Ala, agluto kakit din. Di ka nang sumanaaw silya. Maday, tiyagim imout ko nakmanay. Ita, anyat pamigatan ta nga road ka na ibusan tay may sa tilapia di rabe ay. Di ka kadi madanagan. Na napanak nagugot itinatang di ta paraangan. Retoy, luto maun. Ugot ti kamotay. Na, apay ngay ngay nuggutam.
kapag bagbagasak dagiti akamuti. Ay na, agbagas dan tulat da ka di. May mayat matlaang no kanayo na maugutan tapno pumuskol. Umadopay ti ugot da. Ay, naglaing kan to ngamin ngagpadawat. Agimbabak nang kan sa ngamin. Ah, Ilugar mo kumama ati pa nagpadawa mo. Saan nga iti amin nagundaway ka mangtad ka. Panunutam kumama nga muna ti bagim no da si daam mo awan. ay na, mangrugi ka manin bakit? Baybayam ka di day kayan. Nagimas tupay to'y ugot ti kamu ti asidaan. Ala, igisam daytan, wano ilambong mau. Ta isaw-saw tay ti bugo o nga dasili kan kamatis na. Apaw, nagimasan. Lumabasak pa, Maricelia. Nay, papanam, marinelay. Inak man nagbirok iti umay aglaba ijay balay. Tanay masadutak nga aglaba. Naglakaak nga minin ang mabannog. Ay siya kun amare. Ha? Kabaulampay ay amare. Kawan napigsaak pa'y mag. Sa bagay, nakutong ka ngamin. Siyak ngamin ka nalukmugak. Iso ang nalakaak ang mabannog. Alaman nga rod maray tane. Naurnungan timurang mikin nila kaiko. Kahit umayak ka di itan. Ay katwan no awan aramida maray. Ala, mangan ka iti adaw, Maricelia, tapno lumukmag ka. Ken amok anabannog ka naglaba, iso amangan ka iti husto. Si daan ta amin day ta indasar mo, marinelay. Wuna, di uray ibusem amin no kabailam. Ay, nagimas mo dagitan. Agduduma aputahay. Adda adobo a karne. Tinola. Bulalo kan igadaw. Ay na, day tala tiragsak min nga agasawa, mare. Tinaimas amakmakan. Enjoyin mi ti agbyag Babaan iti panangan mi iti agkakaimas asidaan. Ay na, naimbag kayo pa'y tagkakaima sa kanayon ti sidsidaan niyo, mare. Kat gumatang kamot ngamin iti naimas asidaan At damot trabaho nila kay mo. Kasano makagatang kami itinaima sa sidaan kaawa maururnong mi. Takasanaw, no adda mapasadaan nila kay ipautang na no adda umutang. Wano saan ipadawat na. Ay madi no kadagituyen a panawon, narigat ti agpadpadawat ken agpapautang, tasika ti maawanan. Kitaan da kami, saan mi nga ugali ti agpadawat, ultimo agpautang, di mi kayat nga agasawa. Takaadwan na ti saan nga agbayad. Pagrigrigatan tayo mo't ti kwarta, saan tayo mo't apidpidutan. Ay, wen nga rod Kasta ti kanayon nga ibagak kan nila kay ko nga awam mo latat dengdenggen na. Agi padawa lat tanukwa. Naimbag pa'y ka da marinele kan nila kay natanagimas si sidsidaan da. Ngam da tao, puro root. Anyaman ti pagmurmuryo tamon aya bakit? Nakita nga rod ti karga di rep da marinelay. Napunoy ti karne, kan agduduma taraon. Adda salad, spaghetti, adda pa'y soup drink. Saan da ngamin ngagraraman? Agraraman manen nga. Saan da ngagraraman na kundi padawat iti pada da tao Imbis nga ipadawat da, idulin da. Tapno da gatang da itinaima sa kananda. Mala, di ka nagmuryot bakit? Addain sangpet ko alitson manok. Agsidata mo't iti karni ta amok umakan iti natang. Ay, kasta ko maamin alam. Madimot lang, ti kanayo na karni amasid sida. Ala, inkaagaon tamang malimtan bakit? Naggatangam dito nga Naimas ba na ito alitson? Ginatang ko ije ilay. Anda barbarong aglaklako iti litson ijay. Nay, anda tao. Ala, ituloy mo ti mangan tay naklukatan ti ridaw, bakit? Nay, anya tala ka Robert, chinilas kan medyas tataduming. Gumatang kayon.
Sapay adupay lat medyas ken tsinelas bay. Alan tata, oray dwala a medyas ken dua tsinelas. Sagay sa kayo kan Nana Silya. Tapno aday gatang ko iti kanan mi kadagiti anak ko. Di kam ngamin nakalaklakaw. May sa tinaglakawan may. Di kampay ngamin nangaldaw tata. Anya, maluman, di kay pay nangaldaw. Kat ne, pang maluman. Saan pay nga ro tata? Kitaan nyo mato'y kadwak nga anak ko anay. Imun unag dagiti matmatadan ta mabisbisinda. Apay jay inadangay. Apay adi na bantayan dagiti anak siyaw. Ay na, ita kami lang makaraman iti kastoy tata. Nala, kami ti sidain dagiti anak mao tunay. Madlawa na bisinan na iti kastaunay. Ano pa iti inapoy ditaw. Muon tata. Agyaman kami. Nay, timagder kayo mo na. Nalpas kayo na nangan. Nabsuga ka. Nakamisot samot ni Nana Silya tata. Ay, gagangay na. Kasjay na talaga. No nabsugain, nakamisuotain. Ha? Ayaw. Jakpay la nagudgud wa tinangan ngam awanan ti masida. Impay bus mo. Kunak man no ko naman nabsug ka. Ha? Kung kunakla ang mata, tamasurunak. Imbes nga enjoyan ta kumamatag siday tinaimas. Saan? Nagayab ka mamutin iti kay nagaw. Kasi na nga ron, mate. Amok ti sitwasyon ti panagbiag dagiti pamilya. Masakay dagiti dadakkel da. Kat iso ti may sa paggasgastusan da. Jak amukang ka. Basta masurunak. Kasuron ko tar aramidem. Saan ka matabak nang? Ngam apay akong ditulong kaya. Dinto pa'y tumulong dagiti babak nang akalugaran ta. Si kantulaki din na marigrega laang. Apay, masapol abak nang kaya sa katumulong. No adalakit may tulong mo, alay tumulong ka. Balinswag ti pa nagpampanuno mo malalakayan. Agpasikat ka launay ngamen. Ni, Auntie Celia, anya dagita imulmulay oh. Natangman tanay. No jak agmula awan si daan min nga gasawa. Tadi ka ngamin makagatang ani tinaima sa si daan min. Nasaya at man tama panunot yu ti agmula iti nateng auntie. Una, tanaimbag lang nga da maigisama sida. Takasanaw, utangan yung ngamin na angkal yaw ka mo yung maasan kami abak nang. Ha? No jak agmula, awanan. Agdildil kami idasin. Nak-nak! Nak-nak! Gumatangak man! Anya day jay nana Nelly? Soft drinks man, tay dakkel, dua tiga tanga. Ni, andan sa bisita yung anana. Awan, ngam na ibusin ti abas tumi ijay ref me. Ala, di kay sa magdandanuman. Pan nakadanom yun samot ng ti soft drinks. Ay nairwam kami. Agkakapsot kami no awan kasta nga inumun me. Naruwam ti bagimin. May maya mula no agdanom kayo nana. Wen, umin-inom kami maalat ta iti danom. Saan amaawan day ta? Ngemas at ado ti kasta nga ipapaunag me. Tadi ka makapanganan no awan kasta. Aniya? Inakman gumatang iti karnit baka. Tapag sidagman ni bakat iti bulalaw. Tapno saan nga murmuriyaw. Ay, dumay! Kanakan! Ay, nagpalengke ka magayam! Nay, anti salayng. Na kayong matgayam. Apay nagaponyaw. Ay, napanak iti balay dagarda kasinsyem mo. Tinak ko madumawat iti kwarta na paggatang ko iti agas ko nga mawa mamaitad na. Inggatang na kanon iti agas dang agasawa tagsakida. Ha? Anya? Akit, agawit kayaw. Wala na, tawan mo paggatang ko iti agasan. Sa payawan tumarakin ton rabe. Ado nga min tagagasak kat.
Ni malainsan mo agar dati mabalin ko nga sitkan nga may naawam magayam kwarta na. Anya nga agas ti gatangan nyo ay antay. Dahito man na Dahito ti resita ti agas ko. Kita mo na. Ala, umay kayo nga rod tayong gatangan ti agas yaw. Siyak ni mang bayan. Ha! Agpaisaw, dumang! Ay na! Agyaman na garon no kasta. Nagsingpat ka talaga, kanakan. Nala, umay kayo nantay. Tapno awanan ti pagproblimaan yaw. Anyatin sangpet mama si Dadumeng. Basit adilata ti sardinas. Sagpawantan iti parya. Oreta adumot ti mulam a parya di talikod ti balay. Anya? Apay, tay napasadaam ngay. Di mo ko nangawan pasaheros itakaado ti tao itangal daw. Kwa, nasyanak ni ikit ko asaling. Tawan paggatang na iti agas na. Isungay gatanga kiti agas na. Ay, day taman ti kunkunakon kay. Ha? Nagpakalaing ka man akong ditulong iji ikit maun. Bakit? Awan sa bali amang tulong kanyan ti saling no saan asyak akaanakan na. Ta masakit kit nga ro jay anak na akasinsin ka. Kan inggatanga kiti may sa piraso abangaw sa asidaan na ta kaasimay. Inggatangam ti sabalay ngam data awan ginatang mau. Kat day taman day sardinas. Masidamot day ta. Jak amukang ka. Talaga kay di kag pampanunot. Di mo panunutan ti bagim. Siguro adon ti urnong yun niya marinelay. Saan pa nagpalastog, Maray? Ngamwun. Saan kami ngamin ama nagpautang? Imbes nga ipautang may, igatang milangan itinaimas asidaan may. Kanidulin mi iti bangko. Imbag kayo, pay. Kun nagagat ngamin nila kay mau. Adaw ti pagsapulan na. Nadiskarte nga asawa. Aywan daytang arod tinangayatakkan ko ana, Maray. Nadiskarte talaga. Iso anak urnong kami. Kan tila paggasgastusan mi ita, kat dagiti agkakaimas akan kanan may. Wang nga raod. Puro litson ti sidsidaan niyaw. Saan la alitsyon Bulalo, adobo, tinuno, sisig, ganda dumapay. Ay, naimbag kayo, pay. Kanayon amalanitan ti bito kayaw. Angamda kami ngay, ha? Pasig aro o ti kargat may, makauma. Ay, no da kami, agguruod ti tiyan may nunatang ti sidaan may, Maray. Agsakit, karnilaang ti kayat ti tiyan may. Masino nga tatin taray di ambulansya iti ospital? Di asawa ka nun ni Nana Nelly, Robert. Ha? Apay ka no? Naan ano? Naatake ka numan. Anya? Ay sos. Naglukmagmat nga minunay di asawa na. Huwag nga rod Kasano ka pasig at tabati sidsidaan da. Sada pa'y lagiddanan iti soft drinks. Papanan na ngay no di dag high blood. Tagapwam. Itay pala nga urayan ka. Mangantan, nakatuno akong iti tarong ken parya asidaan ta. Ala, di ba na ospital ni Pare Carpio ang asawa ni Marinelay? Ita, si Maruno ni Marinelay. Intaray damutin ni ospital. Nagatakin sa kanumo laang. Anya, naiapayin ngay. Nagsaruno damutin ang na ospital. Ay, kaasidamot Kumusta kan, Marinelay? Kastoy agkakapsot latta, Maray. Apay anyat na pasamakan ka. Nag-atake ngam saan ka no agrabe. Iso na laang taado tinaduktalan da sakit ko, Maray. Anya? Nilakay ko ti grabe ti pan nakatake na. Tabedridden saanen ang makabangon. Kankas kanya,
Adumot la ti timpuar asakit na. Anya, ala, apayang ngay. Ay, nagiddan kayo mo to na nagsakit. Wan nga rod, Mare. Ay, nagrigat gayam ti agsakit. Nang runa kat awan anak may amang tulong kada kami. Hinabuso mi ti bagimi. Tadi mi inan-an na daan dagiti taraon nga impapaw nagme. Ah, Saan gayam anasaya at tikas niya nga inararamid me. Ti amo me, agin enjoy kami iti panagbiag me. Ngam abuswon mi bat gayam ti bagbaki me. Taawan sustansya dagiti ipapaunag me. Pudno nga adot kwarta me. Ngam usaron mi mo't para iti agas me. Nay, agmulmula kamit manen bakit? Nagadula nga rod timulam anatingain. nayunak pa'y dagito'y lakay. Tadagito'y anateng ken prutas, timang papapigsa kadata. Ha? May maya melaeng no nateng tisidaan ta. Nang runa ke lakay ken baketan. Jak kaya tagsakit. Uwen Uray awan makukwarta ta. Basta ada natin nga ipaunag ta. Kung saan tang agsasakay mayata. Wen nga rod lakay. Agkat pasensya kan no kanayon ka nga apaan ide. No awan maisangpet mo a karne. Ay, hehehe. Nasayaat man ta nakapanunot kan bakit. Ay, awan tanay. Kita amda kumari ta anili Agsakit dan nga agasawa. May ibus ka nun ti urnong da para iti agas da. Uray gayam awan makukwartata. Basta saan ta nga agsaksakitan niya. Katwan may de ore kwartam amin na kwarta. No adumot ti sakit mo. Awan serbina. Naragragsak ti agbyag. No awan na sakit arikrik na amiti bagay mbakay. Wen lakay. Husto ka. Iso nga ita, mawatan kan. Kan di ka madanagan. Saan kan alapdan at tumulong iti padam a tao. Nga oray awan maisangpet mo amasida. Oray tadam dagiti mulak anateng asidaan ta. Uwan kas makita may napigsatalat ta nga oray kastuyan ti tawon ta. Kun saan ta nga agim imaw ta naragragsak mo't lang ti agbiag no makatulong kay ti padam a parswa. Tay ko na nga rudain, the more you give, the more you receive. No saan man na pinansyal ti maawat ta sukat ti may tulong ta, ti kinasalun at ta. Dakkelin day ta apagyamanan ta iti Diyos ana marswa, bakay. Ado tinaameris ko. Husto amin dagiti imbagbaga ti asawa kanya. Isama ni po din, no anya ti may dasar iti lamisaan, kontento akon. Ket masapul gayam, asuruan tayo ti makontento iti bendisyon, wenno grasya ang maawat tayo. Ket ita kaasi ti Apo, napigsa kami pa'y mati ti asawak, ket nasalun at kami lata. Alakastan, tugayam mo, Celia. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama tugayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin niya po Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Kastoy man ti ko na ni Kabsat Diana. Dirma ng biyanang, ada nagbalin anobyok. Iso na laang tadasawa kan anak na. Ngam ingki dumak dagita ti sweldo na ti may sa ahabol ko kan kuana. Kati kayat ko mabukodak ti nobyok, iso abinutbuteng ko. Imbagak ano di na panawan ti pamilya na, sina akon. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Agsinatan, Henry. Ha? Ni, apay ngay? Anyat basol ko. Awan mo't madingay naramid ko, Diana. Basta agsinatan. Karikan niyak. Ngam awam mo't tungtung palam akarin. Anya man day tanaya. Kunam, sinaamon dya sawam, tasya kunti din naam. Kunam, pumanaw kan ija balayo, tagawid kan dito'y dagus ko. Ngam aging kayta, di mo maramid day ta akarin.
Pampanunutek met nga ro dagiti anak ko. Mala, itad kun ti wayawayam Henry, agsinatan. Iso mo ladi mamapanawan ti pamilyam. Awan kayang patagkukan ka. Ala, pumanaw kan dito dagus ko. Agawit kan, agsinatan. Saan Ammom mahit nga inayat kan iti hustaw. Di na kumamot sinaan Agpili ka nga rod. Sinaam di asawam, katsakon ti danaam, wano agsinatan. Sige. Nakasaganak amang talikod iti pamilyak para kin ka, Diana. Kasta ti kinapatag mo kanyak. Sigurado ka? Win. Mangal alaak lang amin iti timing. Hanggang dahito siguro ti panawin. Agiyaman na, Henry. Talaga kayam anapatagakan ka. I love you. I love you mo't Diana. Tsak kaya't ngagsinata. So atong palag amin na pagayatam. Apay dagita akawis, Henry. Sa dino ti papanang. At da seminar adar ayak, Jolie. Kat na mabayaganak iti lugar a papanak. Anya, kalaat sa dayta a seminar ha. Apay nga ita lang nga ibagam. O, enta, kay bagbagada la iti opisina itay. Sa sikanti makaam mo karag iti ubing. Di mo ko mabaybayan ita. Pangasim, Henry. Di ka agaramid iti istorya. Sa bali tagparparik na kanya. Dinaam ka din ti babae. Pangasim, Julie. Awan panawan ko amakidinis kutirikan ka. Sarang anak. Ibagam nga minin ti agpaiso. Tinaamon ti babae man niya. Makamu ka no niya ti panunutan. Di ka kadimaasyan kadagiti anak ta. Babasit da pa ilaang, Henry. Pangasim. No naumakan kanyak. Ipagpagapumla kuman kadagiti anak ta. Di mo kumapanawan dagiti ubing. Pangasim. Ba't anak na? Seminar ti papanak. Saan man natila pampanunutan? Alan, naglisi ka. Di nagdisturbon nga agimpakay tanay. Atrasadon ti oras. Awan ni Henry dito idami. Henry? Awanan ti dakkel abag na dito silet mi. Pimanaw ka din ti asawa ka. Henry! Nasipnat dito sanas. Ti sila. Awan tao dito sanas. Henry! Sa tino tayan mo. Hello, Julie anak ko. Nakaawag ka mat? Nanang, pangasiyo. Umay kayo kumapay lang dito'y balay. Takasapulan kayo. Apay? Umayo kumapay ka doon dagiti apo ko yu. Tada na patag apapanak. Itaka din anak ko. Nanang, orayan kayo. Bye. Bye anak ko. Sige, tagrubwat akon. Adda ako nanak ko. Kumusta nga itinapanam? Talaga nga ulbod tiawanan bain na Henry nanang. Saan apod nung adda seminar na iti sa bali a lugar? Anya, kahit napanan na nga rod nga'y, nakalive ka no nanang. Ang parparik na kanya. Kadwa na ti babae na itaka nito. No kasta. Pudno nga da kabit di asawam, anak ko. Nabayagan nanang. Ikaklay ti gundawi ngagbalbaliw. Ngam talaga adinan masinaan ti babae na. Anyan, di nala pinanunot dagiti dua nga anak yo. Wan nga rod nanang. Ti awanan bain alalaki. Amom Henry, honey. Nakaragragsakan. Ay na, siyak siguro ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, siyak ti pinilim. Kaputa ay ayatin ka unay-unay, Diana. Hagyaman na ka talaga. Promise, pagsirbyan ka.
Ilutuan, ilabaan, kan talagang asikasuan ka, Henry. Agyaman ak Diana. Ikarik mo adi kanto panawan Apolos. Anya ti kayat asawon daytoy Diana. Asino man anjay lalaki nga insangput mo dito'y dagusmaw. Anya kayo mo dun? Nagsasao kayo. Kaslag susukat mo tilalaki iti biyag ko mo. Katkasta mo ta talaga. Saan la aday jay alalaki ti insangput mo dito'y dagusmaw? At dapay dagitay imuna iday. Agtalakay man. Inton mangag na kayo ni Henry. Baraw na jay a Henry. Saan? Pamilyado. Ada asawa na. Ada duwang anak na. Ngamdinan kayat ida. Anya, dinan kayat ida wano inagaw mo kadakwada. Sana pud no dayta. Pagpatpatayan naktupay ni Henry. Siyak kano ti love na. Iso asyak ti pinili na. Oray ko mano baro ti pakirelasyonam. Pilyem ko mamot ti pakirelasyonam Kita magtayawan sabit na. Pagan anom ti baro nulusok mo ti bulsana. Awan sarbina tatang. Anya, Dakkel ti sweldo ni Henry iti kumpanya pagtrab-trabahuan na. Maitig na amin nakasapulak. Sa anak nga agrigat no iso ti kadwak tatang. Pinadas kung tinakidan na iti baro nga maagbisinak mo. Mapukaw gayam ti ayat awan mayawat na kwarta. ay, jak amaw kun ka. Bimababaian ka kasta ti aramid mo. Apay di ka mabutang iti kasta nga aramidam. Anya kumat kabutang ko. Agay ayatak laeng mat. Ayan dagiti ubing nanang. Madakan, nakaturugdan. Nabartag ka, Julie. Pasensya kayo, nanang. Pangliwniwag ko lang ti parikot ko dayto eh. Gapoy ti panang lipot ti asawa kanya. Wala mo ka nagkurangan ka nagbasunak. Nga mapaya, naaramid na tigas jay kanya. Nanang. Wala, umay katalabaran ka anak ko. Sana nasaya at tikas tangar aramidem. Di ka agbarbartag Taamangan noan niya ti mapasamakan ka anak ko. Di kay madanagan nanang. Ita lang dayto. Padasag ko malang numakalipat saan man gayam. Malagip ko matlat at inaramid ti asawa. Ala, husto na anak ko. Dagiti anak mo ti panunutem. Patib kerem ko mati pakinakam mo. Adda dagiti anak mo amang namnamaken ka. Nagsweldo kan, honey. Wan honey. Yig mo amin ti sweldom kanyak. Diyak kayat nga dama pa ni ti sigod nga asawam Ha? Siyak itan ta asawam, Henry. Iso siyak nga rudlaeng ti pangtadami ti sweldom. Naawatam? Ha? Sige. Adto ti sweldo, Diana. Pare, talaga ka di adimon sublian ti pamilyam. Kaasi dagiti anak mo. Jakon ay ayatan ti asawak pare. Dagiti ko man anak mo at ti panunutem, pare. Babasit na pa eh. Mabalin ka di pare. Di nakpakibiyangan iti kahit kong aramidan. Jak mo't pakibibiyangan ti biyag mo. Uray pa yan. Isungarod nga ibagbagak ti gaston. Nagdala anak mo ti gasta. Narigat, pare. Sa balit ti sitwasyon mo, iti sitwasyon ko pare. Naragsakak iti ti sidong ni Diana. Adaken ko na ti sapsapulak iti asawa, adi na maipaay kanyak. Naggapuan manan anak ko. Kanayon kamutin arumwar dito'y balay. Napan ko impag na ti daddo maapapeles ko, nanang. Papeles paraan niya. Papeles ko para abroad. Agabrodak. Tapno maipaay ko ti masapsapol dagiti anak ko. Apay,
Talaga ka di asaanan amang mangtad di asawam iti para kadagiti ubing. Saanan, nanang? Isungag trabaho ak. Tapno mabiyag ko dagiti anak ko. Honey, rumwarak man. Adda papanan mi kadagiti gagayem ko. Papanan nyo manan. Inal daw latan na rumor ka, hanay. Maboring ak nga ro dito dagusta. Awan mo't araramidak. Iso nga galiwak say kami man kadagiti gagayem ko. Agkay-kaybi kami. Iso nga ikan nakiti kwarta ka, Henry. Ha? Di mo't intad kundi sweldo kan ka, hanay. Kurang dayjay. Imposible nga wan iduldulin mo. Ha? Alan ikan na kun. Ang mga numabitin ti kwarta. Kababain kadagiti kakadwak. Alam nga ro to yung ATM. Tamang irwar kanto ni ti kwartan. Ay, thank you, honey. Nagsimpot ka talaga. Ay, naparabor kang asawa. Hello, nanang. Kumusta dagiti ubing? Nasaya at da anak ko. Nagrarawot da. Iso ang naglulukmog da. Anya? Ala, ano sanyo abantayan ida? Tanaimbag tulan dumakkel da, nanang. Wan anak ko. Ngam ka ano nga iti bakasyon mo? Umadanin, nanang. Kailiw kayo nga rodan. Ala nga road. Urayan mi ti panagbakasyon mo, anak ko. Henry, masansanan ti panaguyak mo Di mo lagim imbag day nga uyakan. Wan nga ron. Diyak man na mo. Nagtumarak matan nga madalat tamat. Masikuranak pa, ikit din ang makadangdang iti panaguyak mo. Mapukaw to mala siguro na ito, honey. Nalamag namin. Gagangay lang ang uyak na ito, eh. Diana, doble man ti ulas ko. Malaminak. Diana. Apay aya, Henry. Malaminak. Nabarak. Hanggang malaminak. Anya? Ala? Ay, nabara ka mga agpayso. Nayunam ti ulas ko. Malaminak ka talaga. Ay sus, anyat mapaspasamak kan ngay. Apay akasta ka matan, Henry. Apay ngay na yapanak, Diana. Anya taramidak dito dagusmaw. Kuyo gandak, ipa-check up tayo ni Henry. Agsakit matan. Amang ano makonfine. Ay, jak kaya tagbantay sa ospital. Da kayo timang bantay kankwana no kaskasano. Anya? Apay, anyat sakit na aya. Tsaka mo kanayon mga fever. Manon nga aldaw asan na nakatrabaho. Sayang ta aldaw na. Malang arod. Robwata Mountain tayo pa-check up. Anyat resulta na iti laboratories ko, Diana. Hoy, kasanuan na pasamak ti kastoy. Umuna pa ila check up mo. Kanser adagusan. Ha? Ada ka no liver cancer mo. Anya? Kasano day tangay? Sigurado asaan ka na makatrabaho. Kan masapul nga agagas kan. Ano sanak nga rod nga si Kasuan, Diana? Dapat check nga gimbagak tumatlahan. Ay, kasano nga tada ito yan. Sapay tumanex dagiti gagayam ko. Ada ka no papanan may. Ay kat di kan mapana. Takas to ikat nga raw ti kasasaad ni Henry. Sayang day ja agundaway, tatang. Ilibredak ka no amapan agtor. Sayang ano jak mapan? Isa da kayo pala timang bantay ka ni Henry dito ospital. Anya? Di mo lang may tantanday tapag namaon. Saan nga rod mabalin? Basta mapanak. Bantayan nyo ni Henry. Yala anak man iti danom, Diana. Makain inumak. Ay, anyamat dun. Katugtugaw ko pala ang agibaon ka manan, Henry. Pasensya ka. Sana bale. Tano agimbagak. Sakto matibaw na.
Pag ginananak mo't kalkalpas ko lang naglaba kan naginaw. Madamdamag luto ak tumanan iti kanamon, tadya agas mo. Kaano ayang agimbag ka? Mabitin. Basitla pa naganosan. Unay mo't ti kastoy, makabanog mo't. Ano sam ta asawam, Diana? Di ka grunrunod. Takasta talaga tibiyag ti agasawa. Ag tinulong iti rigat kan ginawa. Makabanog mga rod. Kan may saan ko mga asawa ni Henry? Ha? Kabit naklaang mo't. Ni Julie, ti asawa na. Saan na siya? Kumusta kayo, nanang? Ay na, nagdadakalan dagito yung anak ko. Kailiw kayon. Kailiw da ka matuna yan, nanang. Nagpardas nga ron ti panagdakkel da anak ko. Nanang, di ka nagsubli dyan abroad, please. Saan ang mabalin, anak? Tani, di kay pa'y nakalpas iti kolehiyo. Inton nakaturpos kayon, sa akto ag for good. Ano san tayo pa'y lati agiin na dayowan? Saan na bale? Napardas nga aglabas ti tawan. Basta lalaingan nyo ti panagadalyo. Agiskwela kayo ang naimbag. Taday tala ti mabalin ko nga ipatawid kada kayo, anak ko. Apay ayim impakim na kita kabus ko, Diana. Wan, tay sublikan iti asawam, Henry. Anya? Ay, nakaamiris akon, Henry. Saan gayam arumbang tararamidan ta? Saan anasaya at ti panangagaw ko kan kay ti pamilyam? Nang runa kat ad anak mo. Kasapulan da kadag iti anak mo, Henry. Apay akastamot ang tibagbagam. Kaya't kung tagbalbaliw, ti mga barwanan, isong agsinatan, isublikan iti asawam, tama siya nakadag iti anak mo. Di na kumamat sinaan, Diana. At na nagkinarian tasan ka di. Adi tanto aksina. Wan, ngamjak kaya't tagnanayon ng agbasol. Iso nga isublikan iti pamilyam. Itataawanan pa kay ranudam ken kuana. Itatamasakitan. Isublimaw ni ti asawa na. Di kay kagyaman ta nakaamiris ako ni ti basol ngar aramidok. Diana. Pudnumot, basol tar aramiden mi sanaya. Nakaamiris ak nga rudon. Ala Angam ti salud-saud. Maawat pa ingat ti asawa na. Maawat na siguro. Siyak ti makamo iti dayta. Naimbag ta naranak ti panagbakasyon mo, Julie. Isublikon ti asawam kan ka, ta naka-ameris akon. Kapasensya kan nun aramid ko ti kasya ti kalabas. Kat sapay la kuma, ta mapakawan mo mo ti asawam. Tatang, kumusta kayon? Kailiw da kayon? Apay ngayon nagkutong kayo matan. Anak ko, pagkawanan da ko ma. Nagbasulak ka na kayo iti inayo. Sige, saan akon nga agbayag? Mapana kon. Nanang, pakawanan nyo kuman ni tatang. Kaasimot, agsakit gaya man. No siya klamay sa. Awanen planok ang mga watmanan kan kwa na. Ngam ipagpagapok kada kayo nga anak ko. Amok anabayagan a kailiw yu ti amayo. Iso sige. Awaten tayo manan dito'y balay. Agyaman nak nanang. Sana bale, saan mi abaybayan ni tatang? Asikaswan mi bayat ti kadam tumanan ija abroad. Kasinsin ayo pailaan ka ni Henry. Ang madadagusan kasukat na. Asino manan jay lalaking ensangput mau, Diana? Kenobyok baro ni Fernan. Oray lumakayan a baro, at least may kasarnak dayjay. Kan napintas ti trabaho na. Ay, jak ammokan ka. Nagbiit ti pa nagsapul mo iti kasukat ni Henry. Agsagana kayo kay data iti mabiit ikasarnak kanon ni Fernan. Nakaamamwam ken ko ana.
Nabayagan nga agar-aram ni Fernan kanyak. Jaklay nakaklon tada ka nga ron ni Henry edi. Anya, May mayat nga dayo ni Fernan tabaro, tatang. May ikasarnak. Agsubli ang manen iji abroad, Henry. Mabati kayo dito'y balay kadagiti ubing. agyaman na kiti panangawat mo man ang kanyak, Julie. Jak tumaumang agkidkid daw iti pamakawan kan ka. Ipatpatag ka unay nga asawak. Nagbasolak. Nagkurang ka na kayo. Kat bigbigak na ita akam malit. Ala, agpaimbag ka. Tapno makaden nampay itinapaot dagiti anak mo. Kas nakita mat, kas taunay nga iliwdakan ka. Pat ganda kalata nga uray kas jeti inaramid mo. Di ka pulos dinadaal ka na kwada. Ipagpagapok ka dagiti anak ta. Iso nga inawat ka manan. Tano siya klaang. Awanen planok ang mangawat manen kan ka. Takasakitanen iti amin anasakit tinaramid mo. Ngampatpatgak dagiti anak ko. Jak kayat alabsingan ti kayat da ama pasamak. Agyaman ak, Julie. Nagtanok ka nga ina kan asawa. Agyamanak, Fernan. Ay na, natungpalan tinabayag nga inararapaap ko. Di may ikasar. Agyaman nagmatata, kinayat na Diana. Nakaragragsaka ka talaga. Mapadasak mo't lang ang tagbalin nga original. Saan na nakabit lang. Ngamin, ingkasar na kun. Narabian ka man na asimang put, Fernan. Nagkapam aya. Apay aya, apakibiyangam amin na kita. Saan nga amin na banag kat pakibiyangam, Diana? Ah, ni. Apay kasta ti pa nagsaom. Ay na, talaga kastoy ko. Ada tsimpo ngagbali ti panagsaok. Ada tsimpo ang malalaki. Ada tsimpo mat apamaklaan. Anya? Silahis ka? Kasta ka di? Tumpak. Apay, ada reklamom. No agreklamo ka, nawaya tiri daw apang naama pumanaw. Huh? Fernan! Naklaata kiti kasjay anaduktala kiti asawa. Ken saan laday ta? Bayat ti panaglabas ti aldaw, adu pay dagiti naduktalak nga ugali na. Naimot, man nakiapa, kan managibuyboy. Iso asan mo't lang nagpaot ti panagdan nami, tadyak na anusan ti ugali na. Kat pasaray adu ti maduktalak alalaki na. Iso anaupayak anaming pinsan kan kuana, iso pinanawa. Kat manipo di din jakon nakirelasyon iti sabali. Ingka gumaak nga rod ti nagsapol iti trabaho tapno da pagbiag ko. No mapampanunot ko dagiti nararamid ko iti kalabas, kasta unay pa nagbabawik, tanami risko dagiti bidot ko. Alakastan, tuyagayam mo, Diana. Ala, gagayam, ditan tinagpatingkaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para iti script kaniti drama to gayam yun, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Kastoy man ti kunani Kabsat Eva. Dear manang biyanang, natatangan nga dayo ng siyak tinakiasawaak. Dimtang ti kanito anabori nga kiti relasyon mi, iso nagsapula kiti trabaho kat immadayoak. Kat bayat ti kadda kiti adayo, ado ti saan aninamnama apasamak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ala, pimintas ka naggapoy di syudad ala ni. Saan mo ta, Eva? Kat, kumusta nga ti biyag tadasawa na? Ay, kastoy, nagrikat. Ni, apay mat. Kano napintas sa ti trabaho nila kay mo? Mayat sa ti sweldo na. Una, ngam di namot irimit amin kanya. Mangtudla iti igatang iti para ijay balay.
Ay, mayatan At least mang tadlat ta. Saan kayo ang maawanan? Tada trabaho na. Unmat ket di basta. Agbabawi ang anak asawa itila kay sika. Ni, apay mo. Nasingput samot ti asawam. Idi damo Itid na amin ti sweldo na idi kanya. Ngem idi na amuan na nga agsugsugala. Imutan nakmeteng. Apay ngamin nga agsugal ka. Pagpalpalabasan metla iti oras, friend. Hay, nagrigat ti makikabalay iti lakay. Nagrigat ti agad jas. Ano sa mo tadan anak yo. Ay, isarek nakman kit di iti trabaho ijay ayan mo, Lani. Ni, kat asino nga iti mang bantay kadagiti anak mo no panawam ida. Adda ni katugangak. Bantayan na ida. Kantap no mapanawak man di katugangak aman nakibiyang. Day tapay ti kagurak. Takabalay mi ti bakit akatugangak. Siputan na amin nagaraw ko. Iso nga isarek nakman kit di iti trabaho, Lani. Naimbag ano palubusan na kati asawam. Ay na, mayat man kan saan. Awan maaramidan na. Siyaknut lati masurut. Anya? Sapay saan da nga agkasapulan iti ayan ko. Ang ado ti mabalin a master kan ijay. Alaman, tulungan nakman, friend. Kaya't ko tiyak trabaho. Uray anya at trabaho ditan. Basta mayat mo ti sweldong Sige, tagdamagak to nga road, friend. Sumurutakkan kan iti pa nagsublim ijay. Anya? Di mo't at the boarding house mo ijay. Agbingay tan iti abang. Makikuyugakan kan. Sige. Sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag iti asawam Paypay lang agtrabaho ka, Eva. At naman trabaho. Saan tayo ba't ngagkurkurang? Asik asumkit na yung nagitang nakta. Makauma ti agnaadlatan dito'y balay, Peter. Maawatan na ko, ma. Kaya't kumit ti agaliwaksay. Kan kaya't ko ti makatulong kan ka. Saan nga ruday na masapol ngagtrabaho ka? Tada trabaho. Uray dwa, wano talula abulan. Kaya't kula apadasan ti agtrabaho. Di mo met ngamin itad amin asweldom kanyak. Basol mo mutlaang Tay sugal mo mati mairimita kwartakan ka. At least, no mga baka, manayunan ti kwarta. Manmanumutlat pan nakaabak ko. Jak kayat amaadik kay tikasta. Sana nasaya at tikasta. Palubusan nakngarod ngagtrabaho. Tano di nakpalubusan, aglibas akmatlaang. Anya? Ngam no maikarim nga irimit mo amin asweldom kanyak. Saan akon ang pumanaw? Jak mat kayat ang maibus ti kwarta tayo. Gapulang iti sukal. Nukas na nga rod, di naklapdan nga umadayo. Uray taddan ni nanang, isupay laang ti mga sikaso kadagiti ubing. Dito ti pag-abangak, Eva. Double deck ti kama ditoy. Iso asikan di nga to. Saan una ang nalawang at least bukod dati kusina kan CR. Mayaten ati kastoy. Inton andan trabahom, agudwatan ton iti abang bayad ti silaw kan danom. Kan uray ti makan kan ti pagsakada iti paglutuan. Paggudwaan tantuan niya. Paggudwaan tanto amin ang magastos. Sapay ko mga rod ta makatrabaho ang kun. Sa paam tagring inton bigat mapantay ti restaurant ti boss ti gayem ko. Inawagak ngamin ti gayem ko. Kat nakuna nang agkasapulan da iti waitress. Napintas ijay tadakkel a restaurant tay jay. Sigurado amay at ti sweldom. Ay na, sapay la ko mga rod ta maawat di ka madanagan. At da gayem ko abakar mo. Ay na, agyaman ako na ikan kalani. Naawat akon, agtrabaho ak kanon inton bigat. Ay mayat nga rod ano kasta. At least saan ka na may standby. At dadagos trabaho mo, Eva. Kun nga rod, iso thank you talaga, friend. Basta say atan ti trabaho mo narigat tagsapol iti trabaho ditoy. Wala ni, promise. Pagawidem kit den gay asawam. Taiso ti mga sikaso kadagiti anak yaw. Di na kayat nanang. Nakasapol kami na iti trabaho na. Pampanuynuyam tumata ka na yawn. Inispoiled mo jay asawam. Nanang, aga pa kami no kontraag ti kayat na. Isa baybayan yawn.
Ibagam nga rod tagurnaw. Urnungan na ti sweldo na, tapno makatulong ka. Uy, nanang, amo na daytan. Tanako na naman, kayat na ti makitinulong kanyak. No anya pa'y lang amin ti sapulan na, kat saan kayo mat nga agkurkurang. Maitad mat amin nakasapulan na. Tultulungak pa'y kadagiti trabaho dito'y balay. Dapay kat sadsadot na. Ngamyak laag tagtagaray. Agid idalat kukuan na no awan ka dito'y balay. Yala, baybayan yon. Urahin tayo latan no kaano nga agawid nanang. Nagsweldo kan, Eva? Ha? Ay, kwa. Ay, wen, apay ka di? Kwa. Jak kuman rebeng nga ibagawan no ipalagip kan ka ti abang ta. Kan dagiti daddo mo pa ababayadan diti boarding house. Ngam makaliplipat kan sama ngaminan, Eva. Ha? Mangtad ka mat iti share mo iti abang ta. Agbayad tan. Kantay bayad ti silaw kan danom. Mabiit lang. Dahito man pala ti maitid ko, friend. Taimpaw it ko ngamin ti kwartak iti lugar tayo. Tapaggatang da iti kasapulan dagiti anak ko. Ha? Ano sampay to'y sangaribuan niya? Day talang amin tinagbatin. Pasensya ka pala ang friend. Ay ka, alan Anya nga rod, no day talat maitid mo. Sana bale? Bumawi akto numaminsan. Eva, agreeing kan, aldawan. Anyat orasan na yala ni. Alas 7 Apay, awan sarak mo. Ada, ay na. Ay, diyak na puutan ti oras. Ay, nakaluto kan. Anyat linutom ama si Dangay. Itlog kan longganisa Aywan, gumatang kan tumamot iti bagas kan masida. Kan si kan tumamot ti agluto inton bigat. Ha? Pag tinulungan ta ko managiti trabaho dito boarding house, Eva. Syakmat aminan. Agluto, agdalos kan aginaw. Ay, pasensya kan. Inispoiled nakmat ngamin ti asawak. Iso asa anak anairuam iti kakasta at trabaho. Anya? Duwan ti anak mo ngam di mo pala mo dagita trabaho? Imposible mo, daytan Eva. Jackpot yan. Masadot ka la siguro Ala, di ka madanagan. Tamanganak ton iti restaurant. Tabagim to laangan ti ilutwam. Jak masangulani. Iso a pasensya. Hello, Miss Beautiful. Ha? Si kamot gayam, sir. Anyat order mo. Nagswerte ak mo tan. Nakita ko man ang tinapinda sa waitress dito eh. Ha? Bulaan nakmanan, sir. Saan man? Napintas ka mata talaga. Sikat ikapintasan na waitress dito a restaurant. Ala, saan mo Ado tinapipintas dito eh. Saan la siya? Basta para kanya. Sikat ikapipintasan, Miss Beautiful. I could thank you latan Oh, anyat order mo. Sige, tamang pili ak iturderek. Ang mabalin ka din alam ti CP number mo, Miss? Ha? Ay, oo na. Day talaga yun. O, sige. Bye. Rabiin, Eva. Maturog kan. Asino ay data kayo inawag mo? Kwa.